ra no almost say hands so much worakase worakase and down I say a higher worakase and then so to na mo e koduru eye ra e wo ba bia sisi aye den ye wo no busuan for eye Worawora and Kuntanase eye homecoming na busafo e na no pay de bramo no ne Saturday enne na eye fruit ye ko ba bia na mu ye kokofu e kwa na so na behwe achi a on say man memma ho fefo pa na e di achi aye den ye ko fruit no ko me nem man bi ye den o he man ati say na mi adu swear de na wo de ho be so ye sa de ho be sa fruit we mu the manager opa me fit anacha e tell them person me dem me ho job because me dey person Sarah be kai yeah I was for say money no fruit no bia ni age chale ba ye say the contact for G or femu no na enye easy cry o ya brebre chale no from Worawora to contact anya kwankoto but omo ye say o me G fail so can so bibia omo ba bia no ya so dey ho be den e be shem ahwe machi a eye for example welcome home Worawora and na egua no mo oja say ya that person bibia go so kromo bia no obusafo e de ni na ba den e be bram kama obia so ho ye ora for ye buy obia ho ye bibia go so kama 3 2 busafo samosha eye ra no almost say hands so much worakase worakase and down I say a higher worakase and then so to na mo e koduru eye Worawora e wo ba bia sisi aye den ye wo no nti krono na ye ko no you say if you Kuntanase ye ko eye worakase krono mu nti worakase na ye ko no bisa fo medamase bibia besi wo ha bia no ye fa nkama mo ye bibia be ba clear mo bia nema ekoso a because ye bypass ye ba be chechem obi a onimu ha no obi a onimu Kuntanase no obehu nema ewo Kuntanase a so next time no ye bibisi a ono so de ne ho be dem ebejim nti we de ye to na mo worakase na ye ko no medamase ene ampaya ebedwa ewo Kuntanase kromo a samohwe na Saturday what you say nene di fruit na start activities na start no mo hwe achi a kwan ya de mo de ko no nya kwan ketoa se Worawora pepe ofro na wosane so mo hwe mi nua ma so o mo TV free papa hwe mi ne ya wa diagum na o hwe wo ke te say pa eboa ama ye benefits bebre ehun hia ba bia o mo de ko betima ko aduro de ye hwe ye be fro na je fi poso ba fro sane esi fi poso ba fro ni ya fro sane esi de chew difference ana me boa sa pepe madam baba ni nkomo kaka na ye fro say very famous from one if you don't tell us na wo hwe ba even mo de ekoi du kokofu ye de betimi fi kokofu enwa Muni say free Kuntanase too. On hand the book, ya can na ahano me buy no ma say pop bebre. Ada na people we say you do because we share from Worawora to Kuntanase kwan wa. Na mo say dey na people we so na ye betimi dey. Betimi na no. Ye betimi pa. Ye betimi more them. Okay, now I mean then the cost. Activities be brain na cost. So I want to say we na announcement and say Wakanda. Some programs be bro ho. Ye nwa ma be kai inside there. Then never boil aye there. Abomanu meet and read activities be brain na cost. I say we very first day e dey sa juma dey e baso e Kuntanase ase. Next year obe pese bibisa sabe koso bi ogrom. Ye nwa ma be kai ho next year sabe je ni beje pa. Eni beji beble ebi samba say nyina e ka bomba ko eni beji beble nyamba next year say che wo mo so obi hwe wo TV so ana so obi hwe wo ba bia wo bia na asem na meka che say next year no osade ne ho be hye ejumadi ati sei mu yo ma mo hwe wo TV so bi che obi bia ma che ma da fu nyina
Nyambo next time wait me and this year. Wa wo hwe de ekoya. Obi nka nya den. Enchiro ti nyambo next year. Ye sure sound so be den. Obeba. Wa hwe de we see ani age ya ho ye ni hwa rarafo. Wa hwe de we see boil town ni mu a. That's what bet na fie. Ayo ho dia. Wa wo lie. Na nyame ne betwi mu. Ah. Mecha oh, the opera so you famous, huh? You had no famous. Yo! Hey, Mecha, I don't for you now, eh? Yo, what for?
so that when the footprint now but we say FNA the phone rather for na practice so hormo they do but na abana wi the mechanism say well say on subscribe that don't man was not boss na be do what they do now so when you be there ahwe with the TV the friend Fredo the cameraman so papa coach papa coach Worawora obia that no be papa coach what you say anti neno your Kuntanase the people talk the people because of Kuntanase the people it's a panic the talk for moi the damas